Yada say yes am obi achievem ne ma mo akwaba dubadie se bedwam de 5:30 ene ya ba ye de ahyehyɛ so a sports no kejuwa nankasa de asi and the edu so no ye de obon krata no Adom online stories health tips na fe won so de wo de ba na yaje atumo ntino Mr. Adom online adomonline.com the MP for Sutifi North should be given an appointment in government. Edua Sari explains why. To adomonline.com Sancho Muno ewo ho. Sutifi North Mashebe Jeni Nessa Abaima no the BBA ewa memuodu mu. Edua Sari na say Cyber Security Amendment Bill could gang the media. Said yanwa kwesi emso di tuja GJ president na warning Cyber Security Amendment Bill no. Anhwa bebe eba be kan ya hye nom ne ade an central adwuma no enu munchi mu so obadomonline.com eno ewa ha. Give government time in Galamsey fight despite worsening situation. GJ president Neguso Kasei. E wo mse Galamsey na ya agensemu de den so ya ma aban ne mre. Emanemre na untumi eni ho edwuma eno so eho asem no international story bi so adomonline.com animo ha ye subonto ship ibi ya ye say ejayama maami bi atwo na nono ensie do won mo ye hwehwemu so edefa ho. Ghana urge to own HIV response amid shifting global priorities. And also eho asem na health no nti apomudemu nsemo no HIV eho da ubone kokobo no e wo se yetie no asopamu na ye ne ese fata Even say a man for condom you see aba form kra many company ba ko ye condom Ghana is we jai condom production na wa focus on sa ne e man no mu a e ma unfa afuru no hey yeah na say ya ahun say de ha mene say condom you so no nya de ye preventive pregnancy pe kwesi ya re bebre wo ho enti sa wonyem no de one aspect yeah na mu use condom no bo ho ba afinyarwa hodo bia umfa wani hu nanso wo ye ni padua mu and there's a Ghana AIDS Commission check from nyankrofo obeje chese o ya kwabra ne hwe wani mu ka kire wo se udi tofe ane hu wo ho wo de tofe e compare wo health enipa hey but wa ya bravo a stage ya na wo se nyame na eri so ye nyame no wo ye me ne kwasi because a stage intino e wo so uja no pass through drew baby awadu na ne ka so wapem areho ba bia na wo anye lucky ade a gifa bo na bia time wo be drew ho no na ya wie bi ayiniti ti esre mu afi na mo ba no nya botsire ne be kakra ba beda ho na obunani chie ya kan ye ne yantie ubunani chie ma condom go iso wo mfa nya hwe e wele no de papa eno de we e bagaya no chese process ko ba ta be wie kwana o feel na teko enjere o de enyu so me ma no de na anya sa me condom me baby ya sure obi mutumi yisu ma no fa so e ma na nto e ma no insist. Last night somebody told me Facebook page. Ma no convince so because assemble be dwane akwaja. If you no kro me say it's rather not a man na mpese be use. A man no so. A man no na encourage men man say mo use. Any pensura de. Me see minim company ba ko ne adwuma rura nankasa. Na catch up so pe omo report omo here because omo say sales ne kofom. So no also ma encrofort sim. Sir. Ebo akire me say. Ye condom na ye na challenge wo ho. So they also picking different species. Normally e kwa bontim bi say amanfo. Say be a condom with it. It's not as if say ye pewe ni empewe. According to man say omo mpese mema no man do no ka say. Empese mema no be use condom no omo so. Sir. Ebi resist say omo infection. Meaning the kind of infection omo ka ho asem there. Ebi so mema no use condom omo nya infection. Ebi see feelings no omo pese omo nsaka no. Omo nsa enka ne sa. Na kwesi se mpo de condom yi. Omo chese aye ne light I like e hye ho kura no a wonhunu. Like what raw ade no a but just that and ani nyina achi. Yes penny no be nye bi da na bofra de monto mo bo mesra mo ani de mo about time no
ya ne mofra ne nkasa mamre mi gina ma no so because abema so ope wa hu de obeka bi obeti but the point is kwasi ya be ya kwasi da be that is it I don't know say mi share ofoforo say dia kan ya be yusu na isa be normal na afide asere mabehu asa wo ya be dia oh say ya wa uhu mi unni me health status some wo any infections some what the unim is it because only man 2 weeks 3 months enu jira fi se wo nyame na ehu ye mobo yo nyame na ehu ye mobo ne abedu bebe ye dure yo ye hwema ne say enu ama nkuma empre ama nkuma mayo no monye careful ate condom ane show ho wa de pebi wa pebi to ho edu critical papa elie wo yisu ade obi amu ye ho ban infections bebre wo nyenyi sepe and a condom bo by infections a hodo a lifetime that chi and I hu so so no e bi wo ho na e da na die so mi hwe hu ye pa mema ne de okoduo wo ko na ma no ye tene te say ye tete ni say ya mema no so bebre wo ho no no obenya infection oba wo ma bi mu na okọ hu ade kro obi aba na okọ obi aba esa infection ko a minu aba e baba yo a se mo ni diem yam kra honom kra ho that's a I am for je de buni be ebi hwan hwan be huni wura to abrese ya yeah go be have daily graphic entrance Sarah director Sarah Opare who you so who you so any Adom na ya no wa shirt eja no kukumu ho kakra no munyu su condom no Isaac, what's na reporting crofo? You should be. Na. You should be. You should condom no. Ni bo anya de. Who say if you use ni bo so abafom a. Abafom oh, yeah, me dem talk. Yeah. The condom dey. Oh, what dem talk. What dey meant to. Yes, me dey because of awo a me person be control. Yes. Sir. One no the family plan no ye condom we use. Me dey condom. Wa wo so nkonko wo mpane ni be nko hye. Condom so am person be use. Na fe benya asem wo kwanye mu a hey ena sei ena emema no am nso muyi mani nyim wi a no aye na oba na wa mo no ho ban kwa be no fo so obo no ho ban eya me no mienu wo ko hye bi a e ka wa na bo no ho ban che chese kwasi report am nya wo sa side no on se be ma no e bi owo miensa o se wa wie mi wa machine no da so ko ho a wo mo ho ban na wi abaka so oba no da ho bom me no wa mo no e di no be ye TSR anopedia metuetu amaso but momie nyina mu ye ho ban Thomas Jakasa no now to use condom now o hadwe wa hu use condom wo so ye dede sa monye careful ma wo je ma no ato nkra no ma no so no monye sa enum mo so kaze oba nai monye sa de no have you ever daily graphic and to us them the story we aka wasem da sa be me ya otwa agya to no yire ne mamu no and no say me pictures yeah na ba ku bi na oyakra esi ayabanma yabanma omunana ba ko eka ho wurade na mehwe kwasi eti oba no enkwada num eno munana na be kasa nkura wo mu nti like pictures na me hu nkura se hu pani a ni mu twe na che se wo mo ahia ye numpe ni pati mo sumo de oba wati sika koye no ho ade na wo papa because osusu se na yire na fa na chi wa fa wanim no wafa obi afa wachi a asohwe a wo so ode mani ni adai ayo obi ba wa wo na tete na nyini aware marriage aware is not for the weak onya ready amenkom Paul kan you because anya easy sa aye sebeya kamunye seme no come on tiasie yo obetin sema ede obeti de nwuno na ni nyina mu se na wo manage no a wo hye ni pade antese because of ususu mpo say wo say omuni ho ni ade evidence ebi a wo fa wani mpo hu yo wo dwen wo susu na se nyame pa se de ye nyina no wo twe na sanke yasa ade wo obi a ye sei mpo otimi atweja tumu ahwe sa me maka ho yo GRA simplifies tax for informal sector. Julius Debrana eka ni sayim. And Shraj Peninsula, former Shraj Peninsula,
Yes, so Magana Boka best 9 million Ghana cedis. Daily graphic and no daily guide about as Indian. German president meets O2 for a tias no bekondo ni extra santimemu ene asantime nyina ro 2 for say to ababi okotwe enkomo ye mpenfo ye dwumade kese ewo asante mantebo. NPP slams judiciary over unreasonable bail terms and before say there be to be an say ya do so do ya mo bail 800 million Ghana so ko fa ne way. And the brand new Sumu Justin Kodua. If you are not dear, I mean, a court in Sahara side will be. If you and I catch any pants, I mean, my bid, the more convince a bit because if you are going to be a new or fear as some 100 million Ghana cedis. Is the last now. Will be no safe. Too many per crop bill 800 million so of any pension, and media catch them more. Uche obi abenya 133 million. Yes, mpanimfo no ye de wo maduadua dwumaku ahodo no mutu so ni. Efi obun ye me director Sarah ka se mi na ye me de pa. Wutu se asam ne ye no nwanwa se na sika bebrebe we ni nipa we so no obi abi so o se sanka ma ye bi di kura ka bia. Ye be ko enne eba na mu nko wona president ma apa omu enwonwa se ndc be free power no ne be kwa ko eti obusa se eye boa payo anasa die. Because at the end of the day, you have better what can say ya na sa na afena enfie na sa na sa abanse se bia ye de bonko for who DJ yo e papa ne se momwa youth momwa o de managing mba na de baba ka to so papa amobra serious o tena hu mabru na eku omo ma politician hwe o se am so de bo abra bo no hu no do bra politician fa o ma musika chichire na busua de bi oyire o mako nyina kogu abrochiri atofia to businesses one de abo o tia no ne obedi credit politician ye bibi ne e ka wasma na abo ko so benya 20 Ghana ai odwenhu a ya na areko ye rade hu ye mobo obi pebe 1000 Ghana 2000 kura de I establish bibi wonyampo this 20 Ghana ne obedi ne credit ba oni abre politician bi bibi e ka wasem no o mprem ye nka ko so benya 20 Ghana. Na brother na yes. The overseer. Youth minister so they we must prioritize STEM and TVET to create real jobs. Youth minister so they say sa no nyuma adesua no ye ma enhyemu kina ye pass na be betimi ama emaburu no enyuma bebre e de aboa wo. See October inflation falls to 8%. Ye ko ye nimpa o. Say inflation atiaba gira sengede gitina na de na reflect wo ye niema no so obakas niema no nyina na ekofo but duduo na minim se ekrefra ma no ne ba ne de abafo ne bo abafo because a dollar no anwa ye mre amasini na man ho se kakra ba say be a challenge kakra wo ye niema ye dua e wo ye memu no yes niema ye dua e wo ye memu no e na challenge kakra e wo ho Tinim ko apelfo bet me afa so ameye. Ombeye. Deal with that. The overseer man fa the daily democracy already announce phone lines na. Me fa announce your phone lines na we dey ani die mu a ye mfa nto edwa ye ba na enchia no ya ye ne ntabi go bo ne enchia no nko a na fe no wo se be kana sem na mo apelfo ni bom one day enchia omo because every week ye bie enchia bia na wachia ba ko wachia da one tie se mo kan ni nyina mo ye ani die mu a ye srem pa ya na be break catch e wo line no so ye ntime mpeke wo ya na be break catch do ye srem mo adaro ma ye nim se ho na mo so munya mo wakakre free munchichem so mo yetra eno aye baako ochro na aye baako adecha no aye baako e dia man why man aye so nyame shram so ne ne sa 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 akisime wa homa no so be me na no pay ye mo ache ya sisi ya majoso ya da se papa Adom make a sense and met 2 bedroom. Nti masatia hu se meyere otutunto suo. Eda o so. Eda o so. Sisi ya na mo ka condom bi asem. Na tabi very for said yo na magama mo kwa so akohia bi kwansia no. Odi titimi da eda kwa samando e bi ade ya condom so ye dai. Na me tell me ru abrakata mo abremfo ampi watati the water's life na asem. Bojuma tool in so the den no bakwati kan se bia me de pa ubenya politician bi mana be disika ama wo adwaba uyi ma fra ho branta man wo ama obio wo kiss me ba wo ama obio ba sa politician we a wa giga ne kan se kwache na ubenya yima bi obetum ni ka ko yoko office
Ubenya obi a friend of home constituency chairman on the Abubunya and a winning Obeko Yoko office and I am prayer but all this can so one for Yakupo non king and what yeah that's say 2 p.m. on Swaba Bemena yam watching. Make so many about Papa. Yeah that's the pa until Nani ako si mo ya de. Eh ye no ko fi o ye mo de mo ya no dia na. Ye mo no dia. Yes chichim. O de ma se na ma ba de na jilo zabra na mentia no one Dr. Amankwa. Yeah you wefim. Oh na mentia mo do Amankwa. MC o ba bi na mentia o mo mi no. Enti mentia Dr. Frank, Dr. Mike Amopadam kwa. Ono na mentia no. Ma se fia abotre. Yeah, that's your last caller. Jama was so. Bema na yentio. I'm so no so ntimi Jama. But good morning. Yeah, Joso Papa, we dey ntientie memra na so. Okay, ma mchia onobo jilo zabra na mchia kwa ability to jena onobo jese for mansa. Na mo ka bela semnetika en. Wa tenka me mkura den ka murata because the afani e dey ntuma da ma corruption ya dia ebeja. The way Ghana see another way we must use Ghana. Think what some things say that why is the move over pan can as such a better can yet then yeah my can media ye be na say Ghana can you corridor. Yeah that's papa yeah the health tips no to us so akwasi wada uma yemfa to us so neuropathy nkomo na wotwe mu nyina 5 minutes ye bi ye kwaba.